I ljudi, u današnjem klipu ćemo igrati Call of Duty Mobile, tako da nemam što drugo da vam kažem. Mislim da uživajte u klipu i vidimo se tamo. I evo ljudi, sada igramo Call of Duty, tako da to što čuli najavi. Tako da sada idemo da igramo Call of Duty, igrat ćemo, klip će biti 10-12 minuta, da bi mogli probati facecam. Vidjeli ste na kanalu već onaj klip o... Ili ću izbacim ovaj pa o istoriji Srbije, ili ću izbacim o istoriji Srbije pa ovaj. Znači vidjeli ste Minecraft i COD, to je Clash of Clans, svakako, znači to ste već vidjeli. Tako sad igramo Call of Duty, igrat ćemo 2 gejma, normalno, da možemo da počnemo. Idemo u multiplayer, igrat ćemo ranked. Igrat ćemo jedan običan i jedan ranked. Jedan običan i jedan ranked. Zato što ako igram samo ranked, vrlo moguće da ću izgubiti. Što ranked je teži meč. To jest neću da izgubim ja, nego su moji debili. Igramo u Playhouse-u. Tako da je. Killhouse. Igramo u Killhouse. Tako da. Obavezno lajkujte, subscribe se na kanal i lajkujte prošle videe. Idite na kanal Shogvity 33 Tox 78. Tako da sad čekamo da uđe. Evo. Nećemo ovu pušku. Nećemo snajper. Vidite on stoji tamo. Kada je ovo? Aj. Ne idemo da uzmemo običnu pušku, zato što neću snajper koristim, jer mogu da ubijem lagano sa snajpera, ali mogu bi da stavim samo u jednoj poziciji, praktično da ih i ne pucam. To je to. Ejde, znači da se skoncentrišem da ih pobijem lijepo. Da, su imali debili, znači. Pa sve ih ja pobijem fazon. Uvijek se tako da si da. Ne kako će drop dođi do ovdje. Šta je bilo pičku mala? Sve pobije dođu. Koji sam dobro. Ejde to je koji sam doca, bro, sasvim pobio. Vidimo ovdje. Koliko imam killova? I ja da. Da vidimo. Dobro, oni se štakam zato što mi lako izgubio, vidite kao da je tamo. Tamo ću, bacimo jedan aviončak. To je to, treba ih. Idemo kada istražimo. Ne, ovi imaju visibility još. Šta je piću moja? Tepi ga što ga ne puca? Ja, bate što ga ne puca, sad je tako bio. Nije nego, pucam ga, mu ne skida health, ne znam što. Koliko glupovi. Idemo ovdje. Ako mi budu bacili ovaj, to je sad ko mi bude pao drop. A ako mi budu dali nešto glupo, znači nema ih vidiš. Drop, ne, drone mi baci top. Idemo sad malo ovo, hop, bum. Hop, bum. Hop, tamo iza pukni. Koliko lupi. Doktor, idemo evo. Doktor. Tamo još jedan. Ujebate. Tamo, što nisam uzeo? Daj mi vrlo bi. Jebate. Ono što nisam uzeo jebem ga usta. Idemo ovdje še jedan. Idemo. Jebem te usta. Mi zakoču da nešto. Ajde pičko, ajde. Pobedi su. Gle ovo. Koliko brzo nisam... Opet nisam čuo da bacim drone ovaj, ja ne znam kako radi jebem ga usta. Mislim, ubedljivo smo pobedili koji svaki put. Ništa se ne čudite. Kako tako?
Braj. Kad imaš malo, to je tursko talo, što nešto. Jem govna. Moraš plinu malo ovako, bude muževan. Da, bude muževan. Drugi je, mislim, bio sam mnogo daleko od prvog mjesta. Se ne lažemo. XP je skupljen. Bi me nagrade minuta. 86 kg, nisam bio daleko, možda ima bolje kilove, sam samo čekao ono. Idemo sad jedan paket. Koliko mi je ovdje? Ako vam kasni video možda pola sekundu, potrudit ću se da to ne bude tako. Ali ako slučajno to bude, nemojte se čudite da mislite nešto do telefona, do mene. Najgora mapa. Ne veze će da odigram. Mene je to, ja ću se potrudit ću se da to ne bude. Jer ja uključim zvuk sa telefona koji snimam. Dok pričam, mislim ja smanjim za igricu, ali uključim zvuk. I onda koristim zvuk od facecama. Kako kad vi čujete klip, to je zvuk od facecama. I kad kažem, evo ubi ga pa ga ubijem pola sekunde, poslije sekundu, to je do toga. Jer je zvuk sa facecama, a u igrici bukvalno samo igram. I i opet nam se palo s ove buđave strane. Koliko ja mrzim ovu stranu ovdje, znači nije humano. Još čekamo ovdje malo. Sada mi... Šigar kura zreća i žaba nisam, ja sam igrao s pištolj. Mora da pravim pušku. Pušku mi uzmi bre, jebem te usta. Koliko govno, znači. Jebote. Daj mi to vamo jebote, ja. Vidim da se ovdje. Ovdje. Ovo mi vratiti. Jebem ti govno. Ne mogu da pogledam, jebote ja. I kurac. I on sam jedan kill, mislim. I opet sam u pušku, joj, koliko sam glup. Zaboravim uvek, ne znam što jebem ga usta. Evo je ovdje. To je to. Idemo da ih pucamo sad, to je to. Joj. Ja ušao kod njih, bože mi se čuje. Gdje ću da radim, gledajte sad ću da radim. Da vidim kako će mi sad ubijeti. Ajde pičko da je gledaš. Da je gledaš pička ti mi. Da će ti. Alo pičke malene. Ubio mi za mene, hej jebem ga usta. Ne mogu da verujem. Znači, opet sam pogledao pušku, juj bože. Diga. Diga jebem te i tebe. Ne, job, prošći. Ovdje iz pištolja ne mogu da se pucam sa ovom. Da ste jebem vas usta. Pucam se zid. Jebem ga usta, vidit će vidio ovog drugog. To brale. Vladimir.
Ubiješ mene, da te ubijem majku pičku. Kurac, ne mogu da ga ubijem kad nemam... Gdje da pucam ovamo tamo? Ubijem nekog valjda su. Doktor? Dović. Ja da ne budim. A opet mi cijepio tako da top. 10 minuta snimamo, jebem te život i tebe. Ne, vezi tu ga čekam se rubac malo duže. Kandržan. Nije loše. Vidimo di su. Ovdje nema. Pa da ste i vi, jebem vas usta. Evo ga. Gdje ode bre? Gdje ode bre? Čekaj bre, čale bre. Usta mandake, prem ti tebe u pušku. Mršu pičku me da će mu ubiju, jebem te usta. Levoj kralj. Kurac. Jebote. Kujom kilova 7. Dobro, nije loše. Jebem ga usta, mrtva. Kišelje, i ja, vidio me odmah, vidio, jebem ti. Susto kisela. To je to. Ti mi dođem bar do 10 kilova. Ti imam 8. Bar do 10. I ja što ga ubio, i ja. Ujebate. Koliko sam puta umro? 9. Ubio sam njih 8. I ja imam malo baterije. Vez, izdržat će valjda. Čekaj ti zakolji pičku malo. Dođi, dođi. Ma ne, tu bi gađe ovo tamo, bam. Pa pucaj tamo, jebem te usta. Ovo je to, vodimo. Sad baš dobro vodi. Uzmimo ovu pušku šta je. Tako volim da menjam puške i to. Ne, to je to. Donić, još 3. Tu završavamo da vidimo klip. Ti mene vidio odmah, mene si vidio, najbem te usta. To je to. Ok, kilova. Ja sam doktor. 13 minuta klipi, jeba sam se usta, ne veze. Jeba sam te usta. Da vidimo još ovo, idemo u odjel. Gledaj neki zadnjeg ubio. Da vidimo to. No. A gdje ti jedi govno, znači. Drugo, te jebem te život. Jo. Evo ok, praštam diviziju, praštam još jednu diviziju, ne. Kao što vidite 53 sam level. Klikni si ti, koliko će mi krova, 10. Zadovoljene su forme, tako da ljudi, da se vidimo u sljedećem klipu. I evo ljudi, kao što ste vidjeli, igrali smo na Call of Duty Mobile, tako da to bi bilo to od današnjeg klipa. Ostavite like, share, subscribe i vidimo se u nekom narednom klipu. Obavezno lajkujte prošli video, tako da peace.